Salome ha qala tshebeletso o re tlong re khumameng re inameng re weka mangwele pele a Jehova mopi wa rona le rona o jwalo a re rapeleng ho modimo ntate ho modimo mora ho modimo moya o halalelang wena Kriste mabaledi wa maphelo a rona Boboshiane lifika la botshabelo ba rona wena ntate ya Musa ya tshepahalang kitla wena o sengwana ke re ke laletsa mahlo a rona ho wena bane thuso ya rona e tla tswa kae thuso ya rona e tswa lebitsong la Jehova ya entse maodimo le lefatshe mme a boloka nnete ka ho sa feleng amen Phuteo e halalelang a ke leneo mohau le khotso ke modimo le ntata rona le moya o halalelang amen Sengwana a re kena ka ro tshebeletso ena re kena re imetswe ba bang ba rona re kena ka monyakallo ba bang ba rona re qala ho kena ka ro tshebeletso ena ba bang ba rona ka dinako tsohle re phela re le ka ro tshebeletso empa pele o Jehova ha shebe tsoboki ya motho re bantle rotlhe ka ho nna le wena a ke re amohelane ka ro tshebeletso ena ka ho bina Hosanna 1:1 o re tjhabetse ka jeno letsatsi le molemo Thapelo le a pina tsa moya ke a lentswe la bophelo le rorisang Jehova dumelang ka re batho ba media tatsing le bana loan ba sabotage ke mosquito ona le mosquito go beile ka mo ya a ke lebo ha re tswela pele re ntse re le re tadima Psalm ya rona ya ho sengona e qalang Psalm 1-2 ka thaba ha ba itse ho nna a rieng ka ntlong ya Jehova maoto a rona a eme dikgorong tsa hao Jerusalema o ahile jwalo ka motse o matlo a ona a phathaneng ha mmoho
thabile bare harieng ka ntlong ya Jehova. Le rona o sengona re thabile o bane re kene ka ntlong ya Jehova mo re tsebang ba re tla fumana phumulo ya keledi ya rona. O sumpile Hosanna 291 Jesu rato la hao umpi. Taele morena ke mofo wa hao. Ke obane thato ke tla etsa ya hao yohle. Empa ha e ka nkime, dumela o ntlatse. Bane o morena ya sa sitweng ke letho. O morena ya tshwarelang. Psalme ya Dafita Psalm 46 ibua le rona ka mantswe a reng, Jehova wa makgotla o na le rona. Modimo wa Jakobo ke qoboshiane ya rona. Tlong le bohe diketso tsa Jehova. Ka moo a sentseng lefatshe ka teng. Fedisitse dintwa le o di lepheletsong ya lefatshe. O robile diqa, a robakanya marumo, a tjhesa makoloi ya ntwa mollong.
tlogelang mme le tsebe goba ke yena modimo ya busang ditšhaba o busa lefase gobane e le Jehova wa makgotla o na le rona ke modimo wa rona ke qobošiane ya rona ka dinako tsohle mo re phelang teng a re beng le yena Osimpho Hosanna 254 or Oskunong wa e tseba ha ke tsamaya le wena Jesu tseleng ka mehla
ha ke tsamaya morenaka go fihla lefung o mphe maatla obane ke a fokola o nkamohele le ha ke kena lehodimong obane ke moetsadibe ha re ntse re tswela pele re fumana sefela sa bana ba Kora go Psalme ya 62 e re moya wa ka o itshepela Modimo bane tshepo ya ka e tswa ho ona ke lefika la ka ruri le thuso ya ka ke qobošiane ya ka nke ka sisinyeha poloko ya ka le kganya ya ka di dutse ho Modimo Modimo ke lefika la ka le matla ke setjhabelo sa ka Modimo wa rona ke lefika la rona le matla ebile ke setjhabelo sa rona se matla o ame kgaitsedi o kae re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona
ge le ile hakakang mere tla bona tsela ho mang. Bane re a dumela tsela ya nnete ke Jesu. Bao bane ba itshepelang more ke bona ke yena a tla ba pholosang. Ba itshepelang Jehova ke bona ba tla kenang lehodimong. Ke bona ba tla bang le hlonolo, bane ba tla dula le yena. Lebo.
le a mafatshe a ka thothomela mafika a phetoha le a dinaledi di ka wela letsatsi la fifa re tla ntse re re haleluya haleluya bane wena o hosana re tla tswela pele re rorise lebitso la hao tseba ke rata ke maso ka ntshepina ka bomme ya sanka ya ntshepina o rata go bina today e mo one fe e seng Celine Dion ya hae ke a di tseba o lokile ke ya o ske pula ke tsala tlhono
Wena mmoloki ya lerato, tseba ko kgomaretse. Mpa ha o fa ba bang hanyenyane, le nna a ko ske wa ntebala. O mfe hanyenyane la o ka ba fa hakalo, empa o mfe hanyenyane la o ka nrothisetsa fela ka lenala la keledi, ke ntse ke le wa hao. Ntata rona o a mahodimo. Rorisang. Tato ya pete tsatsi le leng la rona la o phela. Re eme ka maoto re tiise bobong ba rona ho Jehova. I stand tall. Amen. Mohau manghe ke utlwa lerato ke tadima madi.
a re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova re fumana bukeng ya Mike, chapter 6 verse 8. Mike chapter 6 verse 8. Hari fumane yona e balea ka mokgwa le tsela ke ena. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena, kore o etse se lokileng, o rate bokgabane le o tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Motho o kopuwa ho etsa bokgabane, a tsamaye ka boikokobetso le Modimo wa hae. Empa motho wa fosa bane ke sebopuwa se hlokang nnete. Ha o le jwalo, a re dumele ho ba di be di teng. Hosanna 114. Phutheo ya hao ke ena e swabileng, ba ntseng ba nyetlahatsa le ho nyedisa melao ya hao Jehova. Empa o tswa bukeng ya moprofeta Ezekiele kgaolong ya 30 temaneng chapter 36 temaneng ya 24 wa re tiisetsa bana o bua le rona ka mantswe a reng, ke tla le lata ditjhabeng, ke le phuthe mafaseng ohle, ke tle ke le busetse naheng ya heno. Ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale. Ke tla le ntlafatsa hore le hloke ditshila tsohle tseo lona le ditshwantsho tsohle tseo lona. Ke tla le nea pelo e ntjha, ke kenye moya o motjha ka hare ho lona. Ke tla tlosa pele ya lejwe nameng ya lona, ke le neye pelo ya nama. Ke tla beha moya wa ka ka hare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka. Ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka, hore le di phethe. Modimo wa rona wa re tiisetsa hore o tla re lata ohle, hore tle re tsebe ho phetha melao ya hae. Ke ka o tshwanelang o re nna le wena ba kileng ba sitela ba bang, ba sitetseng bana ba bo bona, ba sitetseng metswalle ka bona, ba ke ba ikatemetse ho Jehova ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng,
masuku morena ke rata o phelela o inkele pelo yena ya ka. A re duleng fatshe. Bontate dumelang. Ntate Matlare dumela. Aha. Bomme dumelang. Oh, nona na ke tla o bitsa. Ah, mme mama Tlhabegwane dumela. Aha. Le khotla dumela. Le tswile. A ke na bonnete ka ntate Shabalala o tswile. Ah, lokile. Hi guys. You look so gracious. You're nice. You're gorgeous. What's the theme today? Le batle le khabile. A le tshwanele le khotla le na le ntse every day ka black and white. Le ba kenya styling. Akere? Ba etsang? Iya. Are dumedisana jwale fumane pina e nepahetseng eo ka yona re ka dumedisanang ka yona. O ka o dumedise motho wa tseba o na le style sa mema molefe le mema mamaloma. Ha o ka ba jwetsa hore ba ske ba dumedisa batho ba ba tseba ba qala ka o dumedisana. Jwale tsatsing lena mema maloma ke kopa o ye mane mo ha o ilo le mema kaofela re dumedisaneng.
Share ke busu ke bona bo bona ntate Mahlare ke kopa o nka tumele khale re sa o bone ke utlwa ebile the way re sa tsebeng voice ya hao tsebo rona di sensen ka tsatsing lena na a re ntse re eme jwale re tlo rapela Modimo wa rona re bitsa ho wena Jehova o bane o bohlale o kganya ho loka le kgalalelo ya rona ba etsa dibe e matsong a hao Jehova ke o bitsa ke le tlase sekoting ke le ya kgapatetseng ka ntho tsa lefatshe Modimo wa ka ke bitsa ho wena ke re tloho o tlo ntopolle ka hare bophelo bona bo sitabetseng Modimo wa rona re a dumela ho ba Juda ba kopana mmoho mme ha ele bakgerika le bona ba tle ba be bohlale empa ha ele rona re bolela lebitso la hao lebitso la Kriste lebitso le sa foseng lebitso la ya thagisitsweng e leng kgupiso ya Bajuda le bakgerika ke ka ho re reng wena Kriste o matla o modimo le bohlale ba lehodimo le rona dibopua tsa hao ka bohlale bona modimo wa rona ya halalelang re a o mema hore o tlo tle o be le rona ka hare ho tshebeletso ena dule ditsebeng tsa bana ba hao ba utlwe ka mosa le lerato hleke kelello tsa bona o di fupe ka isopa ya modimo ya halalelang ha o di foka jwalo o tsebe o kena ka hare o bona ka hare o dipelo mme o ba tlotlose bo bona hleka pelo tsa rona modimo wa rona solo thata o dule le molomong le lemeng la mohlanka wa hao ke yena o mo romileng modimo wa ka a ebe thomo e halalelang e sa foseng tlong jwale o isa ka o sa feleng amen
a re duleng fatshe. Phuteo ya e halalelang tumelle ke kgutlele ho wena hape ke re ditumediso di tle ho wena hoseng ona. Congregation of the Lord, allow me to come back to you once more and greet you. Khotso mohau le lereku a ke di le aparele mona lefatsheng la Jehova. May peace, grace be with you on this earth. Solo tata Afrika Borwa e seng e le malabulabu e le tlhakantsuki. Especially the South Africa that is mixed up. Bophelo ba motho ka hare ho lefatshe lena ha bo sena molemo. The life of a human being in this world does not have a meaning. Diterata tsa lona tsa rona kampa mebila ya rona e aparetswe ke metlhakantsuki. Our streets are mixed up. Empa ka bokgutswanyana ke rata hore ho lona. But in short, I want to say this to you. Kanollang dipege tsa lona di khana le gobe monakedi ka tlasa moriti wa tumelo. Relaxed under the shadow of faith. Le bohe hangwale ya bokreste khiba. And look at the Christianity when it comes. Bane molodi wa yona o tshwana le wa tswere motlhakeng. Because it will be amongst you. Ake o kene ka hare ho ditsebe tsa rona re utlwe monate. Let it get into our ears and feel happy Kgwedi ke ya botjhaba. on this Ke Heritage ka ho le Month. rona re tlameile re bapale ka puo tsa rona. That is why we need to talk our own Leke o tlohela languages. bo how good you are. Let us leave all these other languages. Wena ya kgobokaneng ka hare ho motlotlwana ona hoseng ona. To all of you who are gathered in this, Wela ke re kgotso ho wena. peace be with you. Ka mantswe a jwalo. With those ways, Ke o mema hore o tle o ikhutse. I am inviting you to come and Ka rest motsotswana o sa bakeng bodutu pelong ya hao. on this minute that will take away your O latswe kgege ya dinosi. relax O hlabile kgobe ka lemao. and wait for the O way. utlwa ha letodi e kena ho wena. Buka ke ya bobedi. We go to the second book Ya Samuel. of Samuel, Kgaolo ke ya mashome a mabedi a metso e meraro. chapter 23, Temana ke ya leshome le metso e mehlano. verse 15. Buka ke ya bobedi. The second book Ya Samuel. of Samuel, Kgaolo ke ya mashome a mabedi le metso e meraro. chapter 23, Temana ke ya leshome le metso e mehlano. verse 15. Ha o se rorisang a re hona fapanong sa hao o na le sediba. Ibini, a ke tse gore wa le sa ibini. Ha le bini.
Gona fapanong sa hao ho na le sediba. Se phekolang ka mohau bohle ba dumelang. Ke kopa ya ifumaneng a re qotsetse yona ka puo ya Sotho e be mong o tla iqotsa ka puo ya mane. Mose o lefatshe. In English, it reads as follows. 2 Samuel chapter 23, verse 15 only. David felt homesick and said, "How I wish someone would bring me a drink of water from the well by the gate of Bethlehem." Amen. Ke mang ya tla nosa metsi a sediba sa Bethlehema se kgorong. Ha re tadima buka ya rona o seng mona. When we look at our book this morning, Buka yeo thwengwetswe ke moprofeta Samuele. it is believed that this book was authored by Prophet Ha o Samuel. batla o utlwisisa lebitso lena la Samuele. When you want to understand the name Samuel, Tlamehile o utlwisise ke lebitso le tswang puong ya Seheberu. you need to understand that it is a name that comes from Le the Hebrew kopantsweng ka language koto tse pedi. that has two parts. Koto ya pele e leng Shem kampa Sem. The first part, that is Shem or Sem, E hlalosang lebitso. it explains the name. Ha e tswela pele e kopanywa le El. When it moves forward, it is added with M, El ena e hlalosang e le hore modimo wa rona. which explains our God. Se hlalosang o ba lebitso lena la Samuele le hlalosa modimo lebitso la modimo. That explain the name Samuel is the name of God. Bahlubi kampo ba phetuleli ba lentswela thuto ya modimo. The scholars of the Word of God, Hlalosa o ba ena moprofeta Samuele. they explain that the prophet Samuel, Ke nako ya pele ebile moprista, he was a priest at the first time. he was a priest at his previous life. Ya tswela pele a ba moprofeta. And he went on to become a prophet. Qetellong Samuele na ke buang ka yena o thwe e ne e le moahlodi. At the end, the Samuel that I'm talking about become a judge Ka hare ho tulo ya Israele. inside Israel. Empa o seng mona re kopana le sedibeng. But this morning we come across a well. Seo Dafita a botsang potso ke mang ya tla ntlisang a nosa metsi ya sediba sa Where David is Bethlehema. asking a question, who will bring me water from this well? Sediba sena se hlalosa o boa se dimetara tse 800 o tswa motseng wa It is Bethlehema. said this well is situated about 800 meters from this village. Sediba sena o thwe ke sediba sa mohobe kampo the house of bread. It is said that this well, it's a well ya boroto. Sediba sena ha re shebisisa hantle ke sediba seo se neng se le ka tlase ho puso ya Bafilisita. When we look at this well, it was situated under the governance of Philistines. Se ka tlase ho puso ya Bafilisita ka morao ba Saulo a tloswe boreneng ba hae. It is under the Philistines after Saul was removed from his Ka kingship lebaka la ho hloka botshepehi ha hae ho Modimo. because he was not faithful to God.
Dafita o lokela ho busetsa setjhaba sena sa Israele. David is supposed to bring the Israelites. O lokela ho se busa ka kgetho ya Jehova. He is supposed to bring them back with God's grace. Ke ka nako eo Saulo a ifumanang a le tsietsing. It is at the time when Saul found himself in trouble. Ka nako eo a neng a rera ho bolaya Dafita. It was at the time when he was planning to kill David. O ne a rera ho nyopisa kampo ho folotsa diqeto le mehopolo ya Dafita. He was trying to kill everything that David had in mind. Ke go ke ka lebaka leo Dafita a fetohile mophaphathehi. That is why David had to go at exile. A sepela kampatsa a chaba tulong ya bona. He was exiled from his place. Empa temana yena ya leshome le metso e mehlano yeo re e badileng. But from the verse that we just read, E bontsha hantle hoba Dafita o ne a le ntweng. it shows that David was at war, Mo ba Palestina ba neng ba nkile kampo ba hapile Bethlehem. where the Philistine has took over Bethlehem, Motse o e leng motse wa bo Dafita. the village or the home that belongs to David. Empa Dafita ha ne a baleha o balehitse lehaheng. But when David was on the run, he went into a cave, Leha la Adulame. the cave of Abilam, Mo a neng a ipatile teng lehaeng lena la Adulame. where he hid himself. O ne a hopola hoba ha o na le e mong le motho ya ka mmonang. He thought that no one will see him, Ke bane ke mo a neng a balahela morena Saulo teng. because that is where he was running away from King Saul. Empa morena Saulo le yena a ne a tsamaya a ya tulong eo. But King Saul as well went into this very same place. O ne a sa tsebe hoba Dafita o teng ka hare ho leha lena la Little did Adulame. he know that David was inside this cave as A well. robala teng thoko ya mo Dafita a leng teng. He slept next to where David was. Bahlasulli kampa menyenyetsi ya thuto ya modimo. The scholars of the Bible, Bua taba ya hore batsamai kampa bao ba neng ba na le Saulo. it is said those who were with Saul, Ba neng ba mo feleheditse masole a hae. his soldiers who were with him, Ba ne ba tseba hoba Dafita o teng mo. they knew that David was in that cave. Ba re o morena Saulo a ke a bolaye Dafita. And they said to Saul that he must kill Ke David. mo re fumanang mantswe a reng ka hare ho Bebele. This is where we find the following words inside the Ke Bible. ka beha letsoho la ka hodimo ha motlotsuwa wa Jehova. I cannot kill the anointed one. Dafita ha qale ho fihla tulong ena ya Adulame. It was not the first time that David found himself inside that cave. Tulo yena Adulame o e tseba hantle Dafita. He knew that cave very well. Ke mo a neng a losetsa mehlape ya hae teng. That is where he was a shepherd. Ka nako eo a neng a le modisana. When he was still a O shepherd, tseba sefate se seng le se seng sa sebaka sena. he knew every tree of that place. O tseba le tsona didiba tsa sebaka sena. He even knew every well in that place. O tseba hoba ke sediba se feng se nang le metsi a He monate. knew which well does have sweet water. O tseba hoba ke sediba se feng se tla mo nyorollang. He knew which well will quench his thirst. O tseba hoba ke metsi a sediba sa Bethlehem. He knew that it is the water from the well of Bethlehem. Sediba se kgorong ya Bethlehem. The well that is at the door of Wa tseba Bethlehem. metsi a sediba seo a nyorolla. He knew that this water is so Metsi sweet. a sediba seo a phodisa. The water from this well is so sweet. Metsi a sediba seo a na le takatso. The water from this well has taste. Ebile metsi a sediba seo a monate ho fetisisa. And the water from this well is very sweet. Ha le nyora le fihlile ho Dafita. When
thirst what came to David. Ke mo re fumanang taba ena ya sediba se kgorong ya This is where Bethlehem. we find the well of Bethlehem. Le taba ena ke setshwantsho se tlang ho rona. This is an example that is coming to us. Taba ena ya sediba kampa lenyora la Dafita la metsi a sediba se pele ya kgoro ya Bethlehem. The thirst that David had of the water from the well of Bethlehem. Ke papiso kampo ke tshwantsho ya ho ba Dafita o hlolohetse hae ha. It is an example that David is homesick. O hlolohetse o ba mo ka bang le kgotso teng. He is longing for peace. Ha sa batlana le ntwa eo ba neng ba le ka hare ho yona. He doesn't want to fight anymore. O pole Bethlehem ena ke buang ka yona. Think about this Bethlehem that I'm Ke talking mo about. Kriste a tswaletsweng teng. It is where Christ was born. Seo hlaloswang o ba ke sediba sa bophelo. That is where it is explained that it is a well of life. Moefangedi Jona o utlwa taba tsena tsa sediba sa bophelo. Evangelist John understand these words of life. Ke mo re fumana mantswe a Kriste a reng ya nwang metsi a sediba a ke mo fang ona ka sa hlola a nyorwa. This is where Christ say, the one that I give this water will never be thirsty again. Empa kgaolo temana ya rona. But our verse, Bontsha Dafita a le bodutung haholo. it shows David was very lonely. Ha se bodutu ba metsi kampo bodutu ba mmele. It is not a natural loneliness. Empa ke bodutu bo tetebatsang. It is this loneliness that stress. Le totobatsang pelo ya lenyora la ho hlolohela hae habo. It is the loneliness of being homesick. O ya nya tokoto ya hae ya tumelo ya hae. His throat of his faith. Potso ena ha e fihla. When this question comes, O na le maqakabetsing Dafita. he was desperate. Bane o na le tsietsing ya ho bona bahabo. Because at the time he just wanted to see his family. Ke mang ya tlang nosa metsi a sediba se Who Bethlehem. will bring me water from the well of Bethlehem Se thoko a kgoro. that is next to the gate. Nakong ena Dafita o fitla a le maphatephate. At this time, David was so desperate. Moya wa hae o le hlokolotsing haholo. His spirit was troubled. Bile o titibetse hobane o ne a sa ipatle moo a neng a le teng. It was very clear that he did not want to see himself at Ka hare ho that place. leha lena la Adulame. Inside this cave of O Adullam. aparetswe ke botsitso bo kantle bo a bo tsebang. He wanted to see the outside of this cave. O aparetswe ke botsitso ba matsatsi a hae a bongwana ba He hae. wanted to see the days of his childhood. O aparetswe ke taba kampo tlholohelo ya ho nyorela sediba seo a se tsebang. He wanted to see the world that he knew very well. Tiisetsa ho feta mona. Even so, Ke mo a hlamisang molomo wa hae. this is where he opened up his mouth. Ke mang ya tlang fang metsi a sediba sa Bethlehem se Who kgorong. will bring me water of the well Bane o from ka the re o gate le of Bethlehem? ha tsebe ho tswela ntle. Because he is inside the cave, Empa he wa cannot go tseba out. metsi a teng a sediba. And yet he knew that there is Se water tla in that tlosang well lenyora. that will quench his thirst. Potso ke ena. This is the question. Baneng se nyollang potso ena ya Dafita ke se feng? What is bringing up this question from David? Tlhatlhobisa boemo ba Dafita. When you look at his position, Bo a neng a le ho bona mehleng eo. where he was at that time, O ne a na le lenyora. he was thirsty. Lenyora la ho lwantsha tse sa lokang. He was thirsty to fight what was not good.
bane mo a leng teng e ne le tlatlapo hore a be teng mo a leng teng. Where he was, it was by mistake to find himself there. Tlatlapo e tetebatsang maikutlo a hae. He was emotionally troubled. A hlolohelang metsi kampa a hlolohelang lehae la habo. He became homesick Ha le moo when he was there. a fetohile mophaphathehi. He was an exile. A tloetse ntho tsa hae tse a di tsebang. He left everything that he knew. O lakatsa ntjhafalo. He wanted renewal. Ntho e ka mo kgutlisetsang hae habo. What will bring him back home? Bolokolohing le leratong. To be free and have love. Tseo di neng di thabisa moya wa That hae. will make him happy. Ka nakong eo a neng a le ngwana ke ntho tseo a di hopolang Dafita. When he was still young, that is what he was thinking. Fela o le jwalo le rona maphelong a rona. But when it is like that, even ourselves in our Ka lives, nako e nngwe re ifumana re le qeaqeong ka hare ho leha la tumelo re sa tsebe. at times we find ourselves inside the cave, not knowing Mo what re to do, lakatsang kampo re batlang matlafalo. where we want renewal or empowerment. Matshwao a sitabalo ena ya Dafita. When you look at the signs of this Lo distress, nyama ona a Dafita. when you look at David's Lo distress, nyama difatlhong tsa rona. when we look at our faces, Re di bona ha re se re utlwile botlhoko. we see them when we are hating. Ha re batlana le modimo wa rona re jwalo ka When Dafita. we are looking at our God, we are just Ke like mang David. ya tla re nosang metsi a sediba se Who will Bethlehem? bring me the water from the well of Jerusalem? O thwe hona mo ka nakong ka lehaeng leona la Dafita. It is said at the time inside this cave where David was, Leha lena la Adulame. this cave of Adulami. Dafita o ne a tsamaya le dinatla tse tharo tsa banna. David had 3 strong men who were with Dinatla him. tseo di neng tsa ikana ho ba di tla tswa di ilo mmatlela metsi. These 3 strong men went out to look for Ba ne water. ba tseba Bafilista ba teng ka ntle ho lehaha. They knew that the Philistines were outside the Ba ne cave. ba tseba ho ba ha ba tswela ka ntle ba beha maphelo a bona kotsing. They knew that by going out, they put in their lives in danger. Ba ne ba tseba ho ba mo ba leng teng mohlomong ba safe ka motsotswana oo. They thought while they are in the cave at that moment time, they are safe in the cave. Ya ba dinatla tsena o thwe tsa tsamaya tsa tswa di ilo batlana le metsi. This is where the 3 strong men went out to go and look for water. Tsa tsamaya tsa fihla sedibeng tsa kgella metsi tsa kgella Dafita metsi. They went to the well and brought back water for David. Tsa mo tlisetsa metsi a sediba se thoko o Bethlehem. They brought him water from the well next to Bethlehem. Thwe ka dilemo tse ngata-ngata. It is through many years, Dilemo tse fetileng. the past years, Metsi ana a sediba sa Bethlehem mo Dafiteng a ne a na nwa teng. the water from this well of Bethlehem where David used to drink. A ne a wela matsohong a batho ba tla tsebang wa sebedisa. They came to the hands of people who would use them. Ba ne peleng Bajuda ba ne ba sa tsebe ho ba ke metsi a sediba se Because phodisang. previously the Jews did not understand that this is a living water. Theo e halalelang ke a tseba ke bua bebe letsatsing lena. Congregation of the Lord, I know that I'm preaching the Bible Ha le today. so utlwe semono ba ntse ba re moruti o bua sediba o bua Dafita a dulang. Empa ntumelle ke bue le we However, allow me to talk to you ka lenyora la Dafita. about David's thirst. Ke
Ke rata o la kampo ke lakaditse o bua le wena ka lenyora. I want to talk to you about the Bane thirst. Dafita o re ke mang ya tla nnosa metsi a sediba. Because David is saying, who will bring me water from this Ka bo well? rona maphelong a rona re batho ba nyorilweng. We as human beings, we are thirsty in Ha o our le lives. motho o belewa o na le nyoro o nyorilwe nyoro e sa feleng. From birth, you become thirsty all the time. Jwalo ka mopresidente wa rona ya sa iketse a ithobaletse mopresidente Nelson Mandela. Just like our former president, President Mandela. O ne a phela ka lenyora ka nakong ya mehleng pele a ya Changaneng le a le Changaneng. He was forever thirsty before he was imprisoned. Lenyora even la o in prison. bona re lokolohile rona re le thari e ntsho. The thirst of being free as a black nation. O ne ka dinako tsohle a phela ka lenyora la o batla bolokolohi ba rona. He was forever thirsty for freedom. Ka dinako tsohle o ne a ipotsa hore ke mang ya tla mo tlisang sedibeng se At all Bethlehem. time he was asking, who will bring me to the well of Bethlehem? Sediba sa tokoloho. A well of freedom. O ne a tseba hore o tla kgotsofala ha ka bona Afrika Borwa e He lokolohile. knew that he will be satisfied when South Africa gets freedom. O ne a tseba o ba tokoloho ke yena e tla nyang qoqotho ya hae o bane o He nyorilwe. knew that freedom will quench his thirst Bane lenyora la hae ke o bona bophelo bo sa feleng. because he wanted to see an everlasting life. Rata o bua le wena ngwaneso. I want to talk to you Ka potso e re na wena o nyorilwe na. with this question, are you thirsty? Ke rata o bua le wena ka potso e reng na o nyorilwe na. I want to talk to you about the question that says, Bue le are wena you thirsty? mokanselara ya sebetsang na o nyorilwe na. Even when you are working, are you still Na o na le thirsty? lenyora la o busa batho na. Are you thirsty to control O people? mokanselara ya nang le lenyora na. Are you a counselor who is thirsty? Haiba ha wa nyoriwa o sebeletsa setjhaba le bala. If you are not thirsty to work Bane for people, setjhaba se forget. batla metsi a sediba sa Bethlehem se thoko Because the kgoro. nation is looking for the water from the well next to Kampo Bethlehem. mokanselara ya jwalo ka phutheo ya Or Laodicea. are you a counselor like the congregation of Laodicea? Ha o fisi ebile ha o bate. You are not hot O and yet you are mokanselara not ya cold. tsamayang tjena na sa You tsebe o are ya a counselor kae. who is just walking like this. Jwalo ka phutheo ya Laodicea. Just like the congregation O of motho Laodicea. fela ya senang molemo. You are just an ordinary person who is not Mopresidente o Barack Obama o ne a na le lenyora. President Barack Obama was thirsty. A re yes we can. O re, re tla kgona. O ne a re ma-America re tla yes we can. He said, we as Americans, O re ne tla a kgona. nyoretswe o bona batho ba bantsho ba America ba le pusong. He was thirsty to see black Americans in government. Ke bua le wena municipal manager. I'm talking to you, manager wa Na o masepala. nyorilwe na. Are you thirsty? Empa ha o sena lenyora ke re lebala. But if you are not thirsty, I'm saying forget. Wena morutabana ha o sena lenyora lebala. Teachers, if you are not thirsty, forget. Ha o le morutabana ya collectang cheque pay lebala. If you as a teacher, you are a pay Bane ha o collector, forget. tswalwa o tlamehile o be le lenyora o le motho. Because you need to be thirsty as a human being. Tlamehile o be le lenyora la o bona bana ba hao ba na le thuto e ntle. You need to be thirsty to see your children Tlamehile o with bo good le lenyora education. la o bona bana ba hao ba na le dipoelo tse hantle. You need to see your children with good results. Ke re wena morutabana na o nyorilwe na. I'm saying to you as a teacher, are you? Na o na le tjhebelopele ya o bona sediba se kgorong ya Bethlehem Do you na? have a vision to see the well
well next to the potso gate ke of hore ke mang Bethlehem. ya tla o isang sedibeng And you seo might be asking, who will bring me hore o water tle from o this kgone ho fumana lenyora haeba o nyorilwe so that you can quench your thirst le when you wena are mosuwe thirsty. tlhoho sekoleng mane o leng teng Even you as a principal at the na school o where you nyorilwe are, na are you thirsty? ya o leba o nyorilwe ke mang ya tla o isang kgorong ya sediba se If you are thirsty, Betlehem who will bring you water from the well? kampo mosuwetlho ya lwelang maemo a sa nyorwa Or na are you a principal who is fighting for positions bua and ka yet you are not mesuwetlho thirsty? bua le ka baruta ba bang sekolong sa hao na You're talking about yourself or other teachers in your o school. mosuwetlho ya senang tjhebelo pele You are a principal without vision. Martin Luther ha bua le wena mosuwetlho Martin Luther is talking to you as a principal. ore I have a dream O re ke na le toro. o nyorilwe He is thirsty. wena kampo o nyorilwe o babatsa dikoloi tsa hao le botle ba hao sekolong Are na you thirsty for your o cars nyoretse or o your bona bana ba beauty? tswela pele na Are you thirsty to see ha e the le Martin children Luther o re progress? o nyorilwe But Martin Luther King said, I am thirsty. bane le mantswe a hae ha a tswela pele Because when his words or continues, darkness cannot drive our darkness. o re lefifi le ka se ntshe lefifi. Only light can do that. Ke lesedi fela le le ka dirang yalo. Hate cannot drive hate. Lekgo le ka se ntshe lekgo. Only love can do that. Lerato ke lona le ka dirang yalo. Na o le mosuwetlho o na le lerato le lesedi le kganyana. You as a principal, do you have life? Do you Na have o life? nyorilwe na. Are you thirsty? Ke bua le wena o bane Dafita o re ke mang ya tlang ka tumetsang sedibeng se kgorong ya I'm talking to you Bethlehem. because David says, who will bring me water from this well? Tate Leponesa le wena mmema mokapteini ke bua le wena. Even you as a policeman, captain, I'm Na o talking na to le you. lenyora la ho fedisa botlhokotsebe ka hare ho Afrika Do you Borwa. have this thirst of bringing down the crime in South Na Africa? mosebeletsi le motshireletsi wa setjhaba sa eno ka jeno na. Are you a security of your nation today? Bane Dafita o a botsa. Because David is asking, O re ke mang ya tlang kenyang ya tlang nosang metsi a sediba se who will kgorong ya bring me water Bethlehem. from the well at the gate of Kampa Bethlehem? wena ntate Leponesa wena mmema kapteini. You as a policeman, O even ka a ba captain, mohlomong o nyorilwe. maybe you are thirsty. O nyoretse ditjotjo. You are thirsty for bribes. Mohlomong o nyorilwe. Maybe you are thirsty O bapatsa kampa o rekisa ditokete tsa batho. to sell dockets. O nyorilwe. You are thirsty O etsa bollotsana le boferekani ka hare ho mosebetsi mo o to sebetsang bring teng. corruption inside the O police. nyorilwe. You are thirsty. Mohlomong o tswetsa botswa pele mosebetsing wena Leponesa. Maybe you continue to bring prostitution inside your O job. nyorilwe. You are thirsty. Na o nyoretseng tate What Leponesa are le you nna. thirsty for? Kampa o nyoretse mantswe a reng a ko nzame. Or you are thirsty to say, Akere ha o Nteke. kopana le bontate maponesa bontate matrafiki ba re a ko nzame. when you come across traffic, Ke cops and lenyora la police, bona. that is their thirst. Ba nyorilwe. They are thirsty. Ba nyoretse nzame. They are thirsty for ntike. O nyorilwe. You are thirsty. Mohlomong ke wena ya tlisang dithethefatsi ka hare ho setjhaba sa rona. Maybe you are the one bringing O drugs ntse inside o our le nation. mohlokomedi wa setjhaba. As the O security of the nyoretse o nation, tsamaisa di-drugs wena ntate you keep on Leponesa. bringing drugs, you as a Bua le policeman. wena motho. I'm talking to you as Ya a human being eteletseng setjhaba pele. who is leading the nation. Motho. A human O being. le motlotsuwa wa modimo ya filweng maikarabelo ke modimo. The anointed one who was given responsibility by God. Maikarabelo a dulang a na le lenyora. The responsibility of being thirsty. Maikarabelo a reng
the responsibility Ke that mang is ya saying, tla nosa metsi ya Bethlehema sediba se thoko kgoro? who will bring the water of Bethlehem next to the Le gate? baruti le bona ba tlameile ba be le lenyora. Even ministers of the word need to be thirsty. Lenyora la o sokolla bana ba modimo ba lahlehileng. The thirst of bringing back the Ba be le prodigal son. lenyora. They must be thirsty La o kopanya badumedi ba ratane. to unify believers in Ba order be to le love one. lenyora. They must be thirsty Hore ba Kriste ba tshwarelane. that Christians must forgive. Ba be le lenyora. They must be thirsty La o bona ba Kriste ba amohelana hammoho. to see Christian accepting Ba one be le another. lenyora. They must be La o thirsty bona bana ba modimo ba dula hammoho. to see children of God Le staying moruti together. a be le lenyora. Even the minister of the word must La o be bona thirsty phuteo e hola o bane evangeli ya modimo e tla be e to see the hola. congregation getting bigger and bigger because of the evangelism of God. Ha o le moruti a fetoileng a lenyora la disutu tse di pinki ke tsietsi. As a minister of the word who have changed with pink suits, Lenyora That la is a hao ko problem. ipabatsa. your Hobane le thirst is to Kriste market le yena o yourself. ne a nyoruwe. Because Christ himself was Ha le thirsty mone mane toteng ya lehata. when he was at Golgotha Koteng ya sefapano. on the cross. O ile a bua mantswe a lenyora. He said the words about A re thirsty. ke nyorilwe. I am thirsty. O ne a nyoretse moya ya rona hore e pholohe. He was thirsty for our Le spirits to pele be mo saved. Kriste o ne a nyorilwe. Even Christ himself was Ha le thirsty leetong le lebileng. when he was on his way Mo lebileng sedibeng sa Jakobo. to the well of Jacob. Lenyora le ne la mo fumana tseleng. He became thirsty along Ha the way. fihla thoko sediba. When he gets next to A the fumana well, mofumahadi ya le thoko he sediba. finds this A lady re next to the mphe metsi wheel. ke He said, nwe. please give me water to Bua drink. mantswe a reng ya tla nwa metsi ya sediba He sena. said, the one who will Ya drink water fuwang from ke this well nna. that I A give ke him ke a hlola a nyoriwa. will never be thirsty Hobane again. Kriste o nyorela nna le wena. Because Christ is thirsty for me and O you re re be le maphelo a lokolohileng. to have freedom in our lives. Moprofeta Amose o ne a nyorwa. Prophet Amos as well was thirsty. Leetong lenyora le senang metsi le ile la mo fihlela. On his journey, he became Le thirsty. tlala e seng ya dijo ya mo fihlela. He was even hungry, although he did not want Empa food. lenyora la hae e ne le utlwa lentswe la modimo le tlang ho But yena. his thirst was to hear the word of God that Jwalo was le ka coming to him. Ntafita o mo pe Salome o ne a hlalosa lenyora lena. Just like David, he was explaining this thirst. O re moya wa ka o nyoretse Jehova. My spirit is Le longing for nama ya God. ka e tsetsela modimo wa ka. My flesh is longing for Bua ka God. lenyora leo Dafita a nang le I am lona. talking about the thirst that Lenyora David had. lenyora la moya. Spiritual thirst Leo re hlalosang Minatoko re hlalosetsang jo ka lona. that explained from this song. Jwale ka Minatoko a re jwale ka kgama a e labelabela metsi a sedimo. Just like a deer longing for water Le from the met- well. le rona. Even us, Moya ya rona e tshitsela wena Jehova. our spirit is longing Re for God. nyoretswe o bona modimo wa rona na. We are longing to see Kampa our re God. nyoretse ntho tsa lefatshe Or na. are we longing for the earthly things? Le ngwana ha a batla mme wa hae. Even when the child O wants ne a a batla mother. lenyora mohlomong a batla letsele la mme wa hae. Maybe this child wants to be breastfed. Ngwaneso ke bua le wena. Yes, congregation of the Lord, I'm O le talking to you. motho o tlameile o be le lenyora bophelong. As a human being, you need to be thirsty in life. O le motho o tlameile o be le lenyora la katlego dithutong tsa hao. You need to be thirsty for success in your
studies. le motho o tlamehile o be le lenyora la bokamoso bophelong ba As a hao human being, you need to be thirsty for your le future. motho o tlamehile o be le lenyora la tswelepele bophelong ba hao As a human being, you need to be thirsty le for wena mooki o success. tlamehile o be le lenyora Even as a nurse, you need to be wena thirsty. ngaka o tlamehile o be le lenyora Even doctors, you need to be thirsty. potso ke ena e reng Here is a question that ke mang says, ya tla nnosa metsi a sediba sa betlehema se who will kgorong bring me water from the well of Jerusalem na next to the mooki o gate? nyorilwe na And you as a nurse, are you thirsty? kampo o nyoretswe o bobonkela mane ditleliniking na Or are you just thirsty to walk at the clinic? kampo o nyoretswe o dula fase o etse di-pedicure ha bakgatjana ba ntse ba o batla Or na are you thirsty to sit on the chair and make yourself beautiful? ha o ntse o batlwa ke batho ba tlhokang thuso ya hao When people need your help, kampo o nyeretse o tsamaya ka topo o bontshe o tsamaisa topo jwang wena mme mooki or are you thirsty to walk tall as a nurse? kampo wena ngaka o nyoretse o bontshe o ba wena o tsamaya ka koloi e Or you jwang as a doctor, are you thirsty to show off what type of a car are you kampo o driving? nyoretse o bontsha hore di-eyelashes tsa hao di tsamaya jwang ha o ntse o bua le baoki Or na are you thirsty to show off your eyelashes? bua le wena I'm talking to you. o re na o na le lenyora na Are you thirsty? hlomong lenyora la hao ke la ntho tsa lefatshe Maybe you are thirsty for earthly things. ke lenyora leo ka lona The thirst that Cecilia Makiwane aka ba le lona lenyora lena Cecilia Makiwane never had. o ne that a na le thirst. lenyora la ho ba baoki ba ke ba fane ka pholo e ntle She was thirsty to see nurses giving good health. ba fane ka pholo e ntle o thari e ntsho They needed to give good health to the black nation. le rona ke ko bua le lona o seng yena phuteo yena Congregation of the Lord, I'm talking to you this o re morning. na ka re bophelo bona ba meepa le mekotikoti Inside this life which has ups and mo re downs, phelang ka ntho tsa lefatshe tse thata where we are living under difficult na re conditions, nyorilwe na are we thirsty? le mohlankana Julius Malema o re o The nyorilwe young man Julius Malema says, o I am pepetsa thirsty. lenyora la hae o rona He botlhe is telling us his thirst. o re lenyora la hae ke economic freedom in our lifetime His thirst ke tokologo ya rata o ikonomi. bona a nyorolotswe ke economy yeo rona batho ba bantsho re ka bang le He yona wanted to see black people be free o from rata o re be le economy. financial liberation O batla re nne le tokologo ya letseno. Mahatma Gandhi o ne a nyorile Mahatma Gandhi was thirsty as well. a re tokologo ke ya batjha le bana He said freedom belongs to children and young people. o ne a nyorela o bona yeo He wanted to see that he was thirsty for seng them. ona ke re na o na le lenyora na This morning I'm asking, are you thirsty? kampo hlahlathela fela feleng wa o na tshepo Or na are you just walking in the desert without hope? ba ne lenyora le na le o gamile ha o tsebe mo o yang teng na Because this thirst is so strong, you hlomong o don't even know tsietswe where o you're going. shwele ke sekoboto sa lenyora Maybe you are just overwhelmed by this thirst. empa tseba wena But ngwaneso know this, congregation o of the ba Lord, sediba se teng sediba sa katlego there is a well of success. sediba se teng sediba sa mahlatse There is a well of luck. sediba se teng sediba sa ba nyoretsweng There is lenyalo a well for those who want sediba to se get teng married. sediba sa ba nyoretsweng mesebetsi There is a well for those who sediba are se teng unemployed. sediba sa ba nyoretsweng tswelepele There is a well for those who want success. ba batlang lenyalo ba tlhokang tsotlhe ba sediba se teng Those who want to get into marriage, they want all these things. fela There ba is a well. tlhoka ya ka ba tlisang metsing a sediba sena They need someone to bring them to sediba this se well. kgorong ya pele ya Bethlehema The well that is next to the ba gate of nyoretsweng Bethlehem. ntho tse ntle They are thirsty for good things. sediba se fanang ka dinotlolo tsa maphelo a rona
The well that is giving Sediba you se the re key to your atumetang life. bophelong bo lokologileng. The well that is bringing us next to Sediba the freedom seo of ka our life. sona. The well that Re is, tla phelang mmoho ra ja mafatshe we thothomela. will live together and be happy. Sediba seo ke Jesu That Kriste. well is Jesus Ke Christ. Kriste ya tla re atumetsang sedibang It is sena. Christ who will bring us Ke next to Kriste ya this. tla re atumetsang ya tla tlosang lenyora lena. It is Christ who will Ke quench our Kriste thirst. ya tla re bontshang It is tsotlhe. Christ who will show us everything. Bane a o dumela o ba Kriste ke mothusi wa Because hao. if you believe that God is your Savior, Christ is Ha o your Savior. nyoretswe modimo wa hao. When you are thirsty for your God, Ke Kriste fela e leng motswalle wa hao. it is only Christ who Ha o will be your friend. nyorilwe. When you are O thirsty, batla metsi. looking for water, Inkele Jesu take Jesus Kriste. Christ. Ha o batla metsi a thoko o Bethlehem. When you want water next to Inkele Bethlehem, Jesu. take Jesus Ha o Christ. batla freedom, financial freedom. When you are looking for Inkele tokoloho ya Jesu. tšhelete, take Ha o batla Jesus. lenyalo bophelong ba When hao. you want marriage Inkele in life, take Jesu. Jesus. Wena mosuwetlhogo. You as a Inkele principal, take Jesu. O Jesus tsebe ho thusa setjhaba. and help the Wena nation. mooki You as ya a nurse, nyorilweng. when you are Inkele thirsty, take Jesu. Jesus. Wena tichere. You as a Inkele teacher, Jesu. take Jesus. Ke yena ya tla o nosa metsi a sediba. He will quench your Hobane o thirst nyorilwe. because you are thirsty. Wena ntate leponisa. You as a A ko policeman, latele Kriste hle. follow Ke Christ. yena a tla o atumetsang sedibeng. He is the only one who will bring you to the Bophelong well. bona re senang tshepo teng. In this life where we are Ha re nkeng hopeless, Kriste. let us take Hobane Christ Kriste ke sona sediba. because He is the well. Kriste ke yena konyana ya rona. He is our lamb. Mo re phelang ka ditsietsi. Where we living in trouble, Metsi a tswang sedibeng sena sa Kriste. the water coming Metsi from ana this ke well of metsi a Christ, lerato. the water of Ke love, metsi a toka. the water of Ke metsi a justice, poelano. the water of Ke metsi a reconciliation, setswalle. the water of Ke friendship, metsi a bophelo bo botle. the water of good A re life. nketse Jesu Kriste. When we took Jesus Ke yena a tla Christ, re atumetsang metsing a sediba. He is the one who will bring A us re next to nketse the well. Jesu Kriste. When we took up Jesus Lenyora la rona la Christ, ntho tsa lefatshe di fedi le tla our fela. thirst for A earthly re things will come nketse to it. Jesu. When we took Re Jesus tla tseba ho Christ, ratana le baheso. we will know how A re to love nketse each other. Jesu. When we took Re up tla tseba ho Jesus, tsamaya ba re walk tall. When you we got re tla Jesus. kgona ho tsamaya ka motlotlo. Ha o nketse Jesu. When you took up O Jesus, tsebe ke yena ya tla o nyorolla. know that He will quench your Mascara thirst. ke ya o nyorolla. Mascara will never quench your Di thirst. eyelashes di ke tsa o nyorolla. The eyelash will never do that. Jojo ke ya o nyorolla. Bribe will never quench your. Topo yeo o bapalang ka yona e ke ya o nyorolla. Whatever you are doing, you will never be quenched. Bosou ba hao yellow bone bo ke ba o nyorolla. Your color will never quench Botsho your ba thirst. hao bo ke ba o nyorolla. Your blackness will never quench your Wena ya thirst. nyorilweng. You who are thirsty, Ke Kriste fela. it is only Christ Ya tla o atumetsang. who will bring you next, Ya tla o nosang metsi. who will give you water A sediba. from the well. Se sa Bethlehem se pele a The kgoro. well of Bethlehem next to Kgoro the ke ya gate. lehodimo. The Kgoro ke gate ya of heaven. lehodimo. The gate of heaven. Kgoro ke ya lehodimo. The gate of O heaven. kena fela. Ha o Only nkile Jesu. when you have Ha o nkile Jesus. Jesu. When you have O na le Jesus, tsohle. you have Ha o everything. nkile Jesu. When you have Ha o Jesus, sana o tlhola o nyorwa. you will never be thirsty Le ka again. mohla o le mong. Never again. Amen. Amen.
Modimo ntate wa rona wa lehodimo le wa lefatshe, Modimo motseba tsohle, wena ya boneng tsohle pele re ka di bona, wena ya tlhodileng tsohle pele ho dilo tsohle. Modimo wa ka ya lokileng, letsatsi ke le kgethilweng ke wena, o ratile hore re nne karolo ya kopanelo e. Re tlisa dipoko le dithoriso ho wena hobane di a o tshwanela. Hayo ya tshwanang le wena, wena Alpha le Omega. Modimo wa ka ya lokileng, lentswe re le utlwile, mohlanka wa hao o re fepile Modimo wa ka ya lokileng, hore re hloka lenyora leo le re nyorelwang dilo tsa bophelo. Re kopane ntlong ya hao ka tjeko Modimo wa ka ya lokileng, mang le mang wa tseneng ka monyako o tsene a nyorilwe. O tsene a nyoretswe ditakatso tsa hae tsa nama. Ba bang ba rona ba tsene ba nyoretswe ditakatso tsa moya. Fela Modimo wa ka wena o moahlodi ya lokileng. Wena o bona tsohle. Wena Modimo o bona le tsona dipelo tsa rona. Mo re hlaelang teng Modimo wa ka lokileng. Lenyora leo le re tshwereng ka bongwe Modimo wa ka lokileng. Re re ka Kriste Jesu ke wena o ka re ntshang mo lenyoreng le. Re a leboha Modimo wa ka lokileng. It was not in vain hore ebe re le ka montlong ya hao ka tjeko. E ne e le hore wena o buisane le rona Modimo wa ka lokileng. Ka bongwe mang le mang a itekole a lebelle hore o nyoretswe eng. Re o sitetse Modimo wa ka lokileng, mohlomong ka tseo re neng re di nyoretswe, tse sa kgahleng mahlo a hao. Ka tjeko re re Modimo wa ka re itshwarele. Hlatswa dipelo tsa rena. Re lekole Modimo wa ka lokileng, o ntshe bokgopo jo bo leng teng ka mohara ha dipelo tsa rena. Re lekole o re lebelle ka leihlo le le mosa le le mohau Modimo wa ka lokileng, hobane ke wena fela o finyellang dipelo tsa rona. Re a leboha Modimo wa lokileng, hobane re le bana ba hao re tsene ntlong ena Modimo. Re tsene ho tla utlwa hore wena o bua le rona, o reng ka lentswe. Ka tjeko re a dumela hore lentswe la hao ka nnete le a phela Modimo wa ka. Lentswe la hao ke nnete le a phunyeletsa. Lentswe la hao ke nnete le a re ruta. Lentswe la hao le a re kgalema. Ebile re a dumela hore le ka se boe fela le sa dira tiro ya lona. Re a o leboha Modimo wa lokileng. Re lebohela le yena mohlanka wa hao morena. Ke ngwana wa hao Modimo wa lokileng, mo a o sitelang teng Jehova, mo tshwarele. Mo a tsamayang teng e se mo a tshwanetseng teng, mo nisetse tsela Modimo wa ka lokileng. Ka tjeko re re we declare in the name of Jesus to depend on you Modimo wa lokileng, ka maphelo a rena, ka menahano ya rena, ka metsamao ya rona. Re beha tsohle Modimo wa lokileng matsohong a hao. Ebe wena o re etellang pele, hobane ka botho ba rena, ka bonama ba rena re a sitwa, ka bonama ba rena re a lebala. Empa wena o Modimo, o tseba tsohle, o tlhodile tsohle. Re a o leboha. Tlotlo le hlompho di a o tshwanela Papa. Re re hayo ya tshwanang le wena. Hlonolofatsa phutheho ya hao Modimo. Re ske ra tla fela ka palo, empa re tle hore ha re tswa mo Modimo ebe re fetohile. Re rata hore re be the true ambassadors of your kingdom. Seo se tla phethahala ha fela re dumela ho kgalemiwa ke lentswe la hao. Re a dumela Modimo wa ka lokileng hore letsatsi la kajeko ha re tswa mo re kgotse, ha re tswa mo re tswa re fetohile, ebile re o gasa evangeli ya hao e lokileng, evangeli ya nnete. Re a o leboha Jehova ka Kriste morena. Hayo ya tshwanang le wena. Amen and amen.